share wo Attention TV so Attention TV ye be chance say na dwuma ko bi na boma sedo Queen Varsity Foundation asabi ye hwe mobrofo enyankan yisia woma omu kunu ni omoyire mawu adwo mo ne ye sankrofo yi adoye wo bi wa asabi wa wo bebre woni be ma na we nso sabre ye hwe sabe ma na ye hunu sankrofo nyina Queen Varsity eyo ma 27 person ne Queen Varsity atwibu ma fro 0548302985 ne ye mbom ne ye nkohwe sankrofo we na se na ekọ eye insam prison for ko hwe mo na ye ni kasempa ye mo bonso wa be so Queen ase na ya boa sankrofo we e wo 0548302985 ebia wo ye single wo ye very busy wo kwa adwuma ba wo medru ntebo didi semu no aye basa se wo pa aduane papa edia wo pa nkwan papa hwe wo pa hita papa edia ngwa mu bia ahomka wo ma o frɛ eye NWA catering service fo a won be ma wo aduane eti apo o to abede bi o hia meat bar aretichi wo mu a meat bar enye denden dia o frɛ eye NWA catering service 0548302985 won be ma wo aduane a wodi a wa home ebe kan wo aduane bia ye aduane nso enye ni nyina ne ye demme frɛ eye NWA fo na oni omo eni nkita ho ene ya mene mapamfo atranse enye me nkwa na me wo ha mene me papa Father Africa woni do hia mu se ya wodi eye nyame asem no etoto ho ekire se ne yebesi etutu ya da mo yie na chese won kɔ ne saa keke o ka asem na nyame asem enam ho ene ye be kasa fa eye the use of candle ye kɔ asode ma ye so candle sabe wo kɔtofo movie ye hwe bia ye hu candle wom ye kɔ malamfo wa ye hu candle wom candle no so ye were lot of colors ne nyina ye be hwe Father Africa be kire ye ekwa be fa so yusu no ede enti na yusu fa so be ne wo so e wo se yusu colors nso fa so be ne wo so papa Father Africa papa odini modi etiapo asa homoka wo ya ye diem yesu so ba ni de anje na we die ya by force by fire papa kwa ba biem ye ma kwa ba so ba Attention TV so that's ne de na wo mai papa se ene be hwe candle ye se yesu candle na ana ya na titru episode no eka se obi yesu candle a e okoto no ne enema se nipa ti ase se nyanya mba ko ne wo wiase nti obi a wo esom a ne ni gise obesom ene eku opese ode ne ho ewura mu eno nje se ono ni wa fanti no na ono ye obonefo da bi ebi akọ ono de no so abehu se ebi ka ode no koso nye nti obi a wo se de obo ne bra ana oba wiase pese obo ne bra ade efa nti kan de kan wa se de ampa uko muzama fo so dem a titiri obehu papa nkasa fo so dem so e wo se ka aso dem bia kan de ba asodan bia asodan bia se candle esi abi ntwa wan before answer be ko we so ka say sun bia e wo bia ne so mo so nti wo hwa India fo mo munyame mo so ye se be oba ne nsa bebre wo mo so munyame no nti enye mistake no mo ye no dabi oh okay enye mistake if say se ye nananom no wode ebuo bi to ho wagu nsa wo so o frɛ Nyankopɔn eno so na o frɛ Nyankopɔn fa evan say hu India for the now say o man say statue bi na mo aye no e wo say brene brinya nyame no mo yam from keke o mo from fa bibi so nti Israel Yakopon on so oye apomadaka a o de carabim eni serafim si so oye abofo mienu esi so eni so na mu gunsa okay ana apomadaka de mo ebo san gum ebo wom so enti on say enti omo images wo mu di akire e de frɛ wo Nyankopɔn enti biribia ne obia ne se de opese na se sunsum na wo kro no mu akire se de kwa befa so a wo de behu onyame enti sa na enti ko bia wo de de ko bia wo de de let's go back we say enti asuka so dan bia no ese candle bam because candle no ye de frɛ Nyankopɔn wow ene ye de fa frɛ sunsum okay
enti wo pese brebia pese wo ye sharp wo bompaye na wo pese Nyankopon tie wa second class wani. So papa, what is ye the friend nyame ye the friend sunsun ne nyame no sunsun ne ne we na nyame ne so ne we esi ami no aba. Okay, on say ya obofo o me sunsun abofo ni sunsun abofo no me sunsun okay Nyankopon no so sunsun so what say but nyame no on sorry na dwa so e ma wo wanim osuma so sunsun na egwa ebi won suom ebi won wiem ebi won haba yetim ebi ewo yese ni sunsun obibia mu enti ti see ade ye beka candle no se otimi di frɛ sunsun se wo de soma no ana o sɛ bibi ewo Nyankopon nkyɛn papa yonko wana yusu candle mo ye powerful wo bia wo yusu candle pa on say akosofo de omuni mo de akosofo ni mo say yamala tofo ne yankoto white one in fact white na yamfa on say no yusu o say nyebone but de mo de sunsun de na be ma wo ahoade ne de wo so wo mpɛ no white no so ye wo de ye wo nti adwumadie bia wo say de wo de person de candle no ade ye on say bi tuntum e bi e good sa o mo ye ne colors nti de wo person e depend ade a wo sere na wo to ho candle no ade ye. Okay, yan hwa de bi Revelation 12 1 verse 12 ana Revelation chapter 1 verse 12. Okay. Wasi ogifo no ho aniswadi hu ogifo no ho aniswadi hu na me dane meni se me de kohwe ene a e kasa kire me no tio Yohane se odane nani se okohwe ene bi ne kasa na okohwe no koi na me dane me ho no odane ne ho no me hunu ohuni sika kania edua enso but was sika kania edua enso and that is gold candle gold candle ya kania edua ene ne konse no pe na stick a ye so disi ho and kania edua no sika kania edua ne ye candle a ye yellow one okay ohuma koko 7 ana ampa 7 ko na akani edua no mfimfini no kani edua no a omo wasati de si woni mfimfini no obi a otise onipa ba o shata yu ti otise onipa ba o hye atade yu na odisika boso abo ne kokoso ana odisika boso abo asa the gold as aboso bet asa abo ne kokoso enyame ni bi ho omo pe enema ehran gold enema ti Israel me say no ope gold enema ntoso okira omuya alipana kana mo nani gold mfanyi ni say so ho mfafafa ho enti sika kan yedua ne mfrimfiri no ena ho obi o chachade yu wasa de bet ye gold abo ne kokoso ko na ni ti ni mi ho se odwanten ho mi ni ti mi ho se odwanten mi fita ko sesu kirema ne ne ti se ojaframa ena ne ti jaframa na ne 90 se ya wa fefe a dofun mu thank you say ya wa fefe da to fun no mu ya do ho so o describe nipa na ogina sunsun na ogina kan ya dua ne mfrimfini no kan ne mfrimfini ari tena fika ne mfrimfini be gina ti se obi bia o bom paye na o de kan de si ho na o boso mpaye no ejakro e wo wonum ejakro pe efiri wonum ba sa ti papa onipa bia betime de kan de si ho Empire, Jabba and Manayo, yeah, just a second day, young ma nipa. So, one dinner. And some of them they can tell Bompire or to me and destroy the own person we be out in the air. And to papa who's a Muslim, you do like a white and yet. It say, Ebia mini white na ye do Canyana Mikofa green Namisha, my phone. There be for me. Sunday also, but I won't say. I na green is any man the entire Sufi. Yes, true. I don't know who's now. Who says so near? Say, walk to furnish here if you're moving, walk to furnish here. Can see color in the video? Nay, man, so yes, yeah. Can receive you all. See, I want to night my baby. Oh, and I'm money pass through a crack. Oh, Mamma, film my deceiving. This I know that. A dear, it is deceiving in the pa. Tell lines. Because first of all, to be able to use Kendra now. Papa, moving ye deceive, but set or to her. Oh, a so, maybe cannot to, maybe cannot a sum. Was a summon. About a summa, ye be a more Johnny a dear woman, dear, and no dear, and Yamin Webra. It's a
So walk to be at the end, so walk to the Adrina, they are three adrenaline, people be there, 3 adrenaline, say, or for the Mojang Kwana, or Israel Consul Jimoja. But the Nipa de Penawampe. No, the change far more. And the Sus Uncle said, I am not we as a dorsum, but a moody one hour pass was someone. The old person in the children, na Sadia, and a way. So what I say. And Israel Masuji Moja. But send lady one Jimoja. I won't now send that one yet. Or the more, or the more, a Mojano, oh, sir, Abafno at me, Abbey ye, Samoja Samono, a free ho. Now, but himself said the monobomb was on your form on your day. Uyi di Yesu, Abejina was say, Yesu na be wounded. The Yesu on your drain. Now, I would use honor Israel on Pemoja. Ye ni padie. And say, no, now was like a trap say, yes, we have a wood in the Mojam, Abba Patano, and then send the crab in the womb. Well, let's go back to the candle. Candle here, pa, and see a percent candle was him. Candle to be our use candle, a powerful. Or see a jacket to be feeling. Okay, Revelation 11, verse 4. Revelation 11, verse number 4. We need to submit to me, come out. So, Yanko Pondas for Beno. Onyankopɔn adansefo baanu yenum ne engudua mienu a akane edua mienu no a ejinigina asase ewura anim no ɔse kandre mienu ene ngudua mienu nti yɛmfa anse kandre no disi wa ɛwɔ sɛ wonya oil de guso ɛdanse ɔso yɛ sad na ɛyɛ adansefo an mienu kandre mienu oil mienu okay ejejina asase ewura no anim. So, and the candle only see us obey praise the answer we see as a him. And so the dalation so what I say, it was cry. Na se obi pese o ha won so obi bia o de kende bompa no so wo pese o ha tani pa kro no a o jefri won anum ono mene won sani pa no e jefri no bese wo do tade kende bompa ye pa na o pese wo fi ana o ni na o dwi no adwuma pese wo pese o ha no kwan bi so a o se e jefri sani pa nanum abesewo because of you so kende no ai cause bribia o de kende si wo no ofra sunsun ne begina ho eya abofo ne begina ho ebetie no enti o kan ha wa omkodi so straight wow omkodi so enti ene papa enti fa enti na okot for so o kan omo pe ni use more cause omo de free sunsun no nti omo wo de omo de ye omo wo de na yenso nyame ma so ye fa yenso ye wo de obi ya me ma o nti obi atimi yusu bi obi atimi yusu bi ye nyina ye nyame ma obi no wa na ebom on say enye obi ya de betima ye kristo ni enye obi ya ni betima ye kramoni enye obi ya betima ye bosunsun ni okoto ekura ka obi ko on komuda enye obi ya obi ko obi ya so ba on kwa soro da onim nyame bia aso obi ya sini aso ya me ba what I say enti ye mu en udi obi ni ayiba ko a unfutimi mu wadwen ka se we de onfi nyame ha untimi nkan sa but wo nyina ye Yakobon ba nemo ade na ye yusu no obi a kwa ade ni ye adwuma ha pointi we say a lot of colors ti e wo how ni amane bia ne ne wo se wo fa eso na yeah ye wo ebi a wo a ebi wo fa se once good ebi a pesika o pese wo nyesika o se yellow eh papa ni obe ma kenda shot too because I yes we su kenda I say me kwa me kwajibi aso da bia we se kenda sim okay entu kan bible no a aso da bia no Yakobon ye ya o manan to da bia no mo ye ya yamfa kenda ansim because enyame na oba abegina no mfimfini so enti o se o pese ha sa nkrofo no a eja be free nanum abesew on se bia mo so okotofo o unye sunsumu ni enti o tise obi ye sunsumu ni a ekosunsumu na wodwane because yehu am some ye powerful we dey onya obetuma how sa nkrofo so na o sika ese sika no be efi na no ode but they say no ko sika o enti say wo pese wo nya sika no a obi so kende yellow de abompa ya sika se sika mra wonsem okay so the bribia eno be koso abo de bia say your habit o sre ade
Obeba bofo no. No sa no so kita na wo so esi. Da bi wo be so se asase gro da nim. Tu be so esi fom. E be si fom. Anase wo prate. Bi wo be prate bi se de be ya e bi o ntimi. E bi wo obetuma pagya firi ho. Ba ko. E bi wo mienu. We go o kire ase mienu. Ba ko so ye nson. E depend se de opese wo ye ade no. So nde so no kra no so unya oil wo no ntino. Oil bia. Ye wo almost say olive oil. But they dey cheche yi. But your spiritual oil ho. Enu dey ti so be hu fada. Aha, dey be we na ya free ya. Na ya dey chose fa kan do oil we faka. So upesika. Do this is as say we na nimu a. Na why your prayers. E bia be. Awu say mo chene ko. So mo chene be ko. Cause dey bia wo say o hiska. E na ye wo black. Yo black tuntum. And so e be wo yale. And who fending somebody? So say o person how obi a o su kendra obi how I na babo na kan no we ni enka ho wie ntum yensi kora leba so o say men how say obi o de fatade kan bompa anytime ka say soro okotfo and yentina you di focus yempin o muntimi nta akeni so cause unni de ya won say de ana on say I say o ye nyina enkon kan na woni makra kwan sinya fe na kofa kumase o de woni makra kwan no beba na okoda dadada so what I say enti kande no ye ade eboa tuntum wo yare e bia pese yare ni free so e no be ye prayers but no so ni prayers no kwan wa be fa e be ma o sorry anye ne keke e ni be kire de obeye no okay so e na de bi da so kra wa ya ntimi mfiri so nko e no so e be kire kan black na de obeya e be da na free so so wa ma de enti kande de obi ka kire say kande ye abonefo ne yinsu wona de da bi obi bio yinsu kande bia pese kire say sunsun mbra na nchen no de ofre sunsun bi say sunsun mbra nchen say de ye mfre no okay say kso for yim e say de nyankopon ni nemu no say nyamia woni mu ni say ote say so wonyi ne ho nkire ye da o eso de bia ye bo pa say nyankopon na meti de nyankopon say funa kunya somba ene bofo lo be obesoma no say kono ko tie esomasi brand enti wo brand ko no brand de bo mpa yo ni nyina so ho ba no de ye nkire no e wo mu e baba be kire bre wo say wo so de bo mpa papa who say you microphobia ho a owura so dem bia candle simuda what you say by the moment obewura so dem obi hu candle pe na asa ne honhom nyina wa boto san microphone no e den asem na wo omu yan kire o say asofo no de kan make say o ma de yawu so niam bible no on say de ka for de yawu because bible ya me kinkan si ai on say we kwani ta something me kotu no makotu new testament me yenu me ma odu po me ma ho adentina we old e wo new na mutimi fa nkire yen okay ma so ba ne mu say de kan no bompa ye na person de sorry na sunsun ne ba wo nchen ya fa kan de si asase ro da nim obeba na frɛ no so obeje wo so o si je be free wanum e bia ba ifo bi kwati wo fie ense ho na ba ifo ti wa na wo di wo so e bia wo de nkoso fa kan de si ho na bompa ye ka che yom pon say e je free wanum bebi otafo wo bia no enko no so e be aduma so renovation no me hwade renovation verse 5 no na se obi pese o ha won obi pese o ha sa ankrofo no Jeffrey wonum e Jeffrey o manum e be mene won e be mene matamfo na se obi pese o ha won se o pese o ha sa dipa no a se wo kunu sa ene se dipa kono bi wa kan no yusu tu be wu wow ordinary kan de na o yusu no wo be wu e Jeffrey wonum na obofo na o gina nem de bia o soma no be bekun ofa na obia na beti because you obia na tumi biti ni mu a obetimi bitumi ana at the moment I can the back oba settle man say o frenya kopon no na tumi bia e was say kopon ba no matter how ni person na uti obeba papa sa obeba wow so enti man nwene say obekum obi e bia no say ni pa na opo so kunu krapo no de go so de kan disi dan mu bompai o se jabe movement obaka ye say atamfo ba ne so na yen kwase na atamfo no obewu to so kran re so sisi no yeni mo tumi se woto osoro mu ti o san ko from su kande no o tu ka chasa so men so nto
na nsuo ntɔ ne suo ntɔ na di ye na ɛwɔ bra nti wo de ka ne siwa o so uyi adie uyi ne ma yinta nti e fa sɛ Moses no kodu Misrim na mo da ne nsuo emoja na che sɛ kan ne sisi o mani mo de yesa de no besa satan na mframa abompo na no wo so endu dem sɛ ɛda bi wo ye no dem ansa ne be pie no ya ye bibia o dam na de ba o awma ye bibia wo dem so what I say indicating with the candle no candle ya ye bibia enti yakobon na kire no how use no how bomb on na de ye afi ko gire nsu no asite yeah ma umu yeah power of candle hey papa o si o tiu wow o to so o tu ye no otumi we mo otumi sa woto osuru o mo to osuru na osuo ntɔ na nsuo ntɔ na di ye ne no e wo di ye ne na wo nsuo so tumi o mo wo nsuo so to tumi ma no dani moja what nti mo se wo de o haw biara hasas enti mo se o mo me se no kwa be no mo fa be se fa so o mo dani nsuo moja o mo ma ese nwansa tontom bae o so o mo di haw biara haw krofo se ga mo fa mo pe in the name of candle Candle funny at your friend, what dream me pay queen chua. Mamma, me candle, I know candle, but I said, dear Father Africa, dear, a succominia, bamina, bemma, Miss Row, or what shrew be brave. I find a maxi or deep for Prophet Arica, Pessian Chino Matanas, and Papa says, yeah, your best ya boom, your best ya boom pa. Now, auntie Papa, you amane bia nipa bia wo mu bia no wo pese wo kire yese wo fa candle talk wo de be work depend na aka no wo pesika dia sika na macho say that I use good candle no because enema Moses ye no anu yeah na candle o chire na tete dia na different from now see akwade ma otuma koyi bia kase kwa dia ba but akase wo ho but won say dia important ma wo nti ansane Moses anya bibi o se Moses mmereke se o ye ne niam o ye ni nyina no wo de kwan nya pofa so kire no e ma ne ye wa ko nya bia mo pa keke se de kisofo ko gina na wa tiatia mo a da bi direction okay mo pa so ko gina bi nro ho nkase bi bo mpa ye ba ye direction enya dwuma akwankira nka ho let the direction talk enti akwankira ka ho a pa bo no ba mu o se o attention ye bibi o candle o de candle when dem se candle person me no kai wow papa o se candle ba ku bi ayi say rainbow bisa no eno so e for den se on se ene de okay on se o ma no o ma mix no ye bu a bia no tibenya e bia ope white okay na ntini na album e bia ope gold but gold no wom on se bia tibia na wom no de je wo hia no no okay so mo ana o ye obofo nson bi so ho ye do mu di dwuma o mu nyina so gold ayina o ma mix no o mu nyina kala no wom okay so what that is o mu nyina kala no wom enti kan de ye fa ni agro but e kuso fo ni mu so fa so e no say e be du ni kan ya na akoto abesi dem wa wie enti obi abetime you can but a wo de pese o friend no obeba ti okotofo yusu bi na nya Christopher nso yusu bi a sunsun kakra ewo so de o kan se okotofo no ekum nipa but Christopher nso me na cha de obi so obi bompa ya chanting ade bia o da se ne ade eni ho na pese ba ho eba mu ti o uni ska ba o chanting ena okoto ne no on fra no kaka emagina ne dem me bonensam obeboa no ayi adi bibia ka bibi ho afre sika no na obofo no hwe sika so disika na ba so what I say but you for the omoni ma watra bibi ka bibi ho no say wo sorry dan o yesu dim me chechere wo so chechere obonsam ma bia nkita ho e be ne wo breki wan so bia ta wachi on dabi yanya ne nyama sa okay mami ozo say horasi bacho mami mbra od kakra bacho ko Zakaria 4:1 nenso yenti asem bi ho we na ko Exodus no ye dia si me ko edonso but my yi just ayi pe the yen kan no pe wasa enti kan de sia dem bia ma se ese kan si ho Zakaria chapter 4 ko verse number 1 Osina obofo a one me kasa ye no sane bai tio obofo ne Zakaria kasa ye sane bai obenyane me se oni na satan ko wada o no efiri enem obenyane no Zakaria sorry ma me kire wade ko na oka kire me se no ka kire se edie na uhunu edie na Zakaria uhunu na me se na o se me hunu
mi hunu hwe na hwe no se hwe kanea dua ni nyina yesika na ohun kanea dua candle ani nyina yesika na ne ngotoa etai ana ebia so enwotoa te atifi na ne nkanea nson ebo so na nkanea nson asan wo so tie ban se won se wo lampstand bi amoye ehwe ayi for omete omne kan nje odi go esi so na esi ho ayesi ne si ho okay ana obofo no bi kire Zakaria ewo ni dai ewo oso yene no enti physical hwade enti o yi ade ade akire no ko so adroban ensonson wo ana adroban ensonson ewo ebia tifi on kanea ho engudua mienu esisi ana engudua enti on say because kende no de besi wa so no nte kende no enti o kire no anointing how be no nte kende no na waso o kende ko ba ko si nguso no nifa to so na ba ko si ni benkum so to so na mi bua mesi obofo a woni me kasa ye ne se hona ono Zakaria ni ye no ebisa obofo nsa na kandi na wo kan wasem de asechane san miwura ko na obofo a woni me kasa ye no agi so ka kire me se na obofo chirechire ma kire ni ma de kodie a ye no ye nti woni ma de kura kandi ne ye na me se dabi na so dabi miwura na obua se me se na obua se me se ye ni awurade asem a tie e ba se bi pape enchan no se weni e awurade asem ti kandi ne awurade asem enye tumi so na enye tumi so na enya hoden so na enya hoden so na mi honhom so na awurade honhom so ye bre na ye bi na ye be hia wo pa enti baba ye se ano o ka se ehia dan bi ma wo se kende si enye ehia dan nyina bi nso na bi enti sa ahia dan Nyankopon onko ebi ensimu se ye ehia dan nyina ene ke so for no ma wo se o ma no keke no mo de so Nyankopon but o mo pese mo di Nyankopon pe anasa ho de be ma ho na ba no e ba ho so what I say papa me question o ya doje ba doje let me just say what you say shada omo yusu kende no me de enka de Bible no chem sisi anse ka shada bia se kende dey ene bi so e ene bi sim enti say wo ofre na hwe Nyankopon baba well to so ka so bia so kwa fa so so me nyame but say ye Bible ye no mo so yusu dia wo say o de kende si wo na ofre sunsu na me ba okay nti ebre ne bre ben na wo say ye so ka kende no kende no time to time won say ye wa anadwumu wo ho ene wo anopam so e wo ho so what I say nti it depend okay if me man for example we wait for kende 12 o'clock anajo 9 o'clock anajo how much try wait for anopam 6 wait for nti untime sorry time bia keke on say that time time no abofo no bia odeduma e me bere a ode be sana asase so okay so what I say nti u so kende no a na ufra sa abofo no ne bere so a obeba so ebi le see wo as you know I was kono di okobo mpa ya bofo be yi ne hu a kire no no e wo do to so enkuno mu nti na say e awia 3 o'clock as e wona wo ka kire wo no so what I say papa ye da se obaye in fact papa you are too much ye be say ehia obi na ya san ato aso mate ye kwentua matena se ye papa fada Africa say candle obi akoso bi na wo ye pese wo ye powerful pa obi ntimi ntete wa brabo mu a ti se wo de candle e ka brabo no e wo time wo se wo de so nyina papa mpacho telephone number bi wo ba the telephone number is 0544 999 122 0544 999 122 number we dey no one me yi bia me dey to dwa dey ma obi bia e na wo hwe ba kira kwa ya wo kutuku don amasama kutuku insaom kutuku ba kwa wa e ho na me ti uniform no to ka kra bi pe no du ba bia me wo kwa pe me ni akiri I want to tell Nyankopon man about your job kakra. Wow. The telephone number 0544 999 122 0544 999 122 Mr. Fred Father Africa na woni ending komo ekwentua na me papa for chance ye be san share that send makra